Ćao dragi moji i dobrodošli na još jedno druženje. Hvala još jednom što me pratite. Ja vas pozivam, ako se niste prijavili za Native Camp, da to uradite već danas putem mog linka koji je u opisu ovog videa i da koristite moj mail kao vaš referral, odnosno kao preporuku da lakše dobijete posao u ovoj kompaniji. Slobodno mi pišite za sve što vas zanima putem maila i putem Skype-a. U današnjem videu pričat ćemo o savjetima za nove nastavnike kako da vi imate što više časova. Prva stvar koju bih pomenula je prvi utisak. Vi se obucite za vaše časove, obucite neku odeću u kojoj ćete se osjećati prijatno. Možete slobodno neku bluzu, možete džemper, možete majicu, možete sako i košulju, kako god vi želite. Frizura naravno treba da bude uredna, šminka neka blaža dnevna varijanta. Što se tiče ostalih stvari, prva stvar koju bi izdvojila je da otvorite što više slotova ako ste novi nastavnik. Znači, isplanirajte svoje vreme i organizujte svoje vreme tako da učenici znaju kada da vas očekuju, pogotovo na početku dok steknete svoje redovne studente, znači otvorite što više slotova unapred. Sljedeća stvar koju treba da uradite ako ste novi nastavnik je da proverite da li imate free flag. Native Camp će vas obavestiti putem maila da li imate free flag. Free flag je jedna funkcija koju vi dobijete kao novi nastavnik. Kasnije isto kroz rad u Native Campu postoje neka takmičenja, možete još neki put da dobijete free flag. To znači da ćete vi biti plaćeni za vaše časove u Native Campu, ali učenici mogu vaše časove da rezervišu besplatno. Tako da iskoristite ovaj period dok imate free flag na najbolji mogući način, otvorite što više slotova, također studenti će više rezervisati čas kod vas i imat će priliku da se sa vama upoznaju i da kasnije naravno ponovo dođu. Što još možete da uradite? Možete da pogledate kao novi nastavnik koje bedževe imate, odnosno koje kurseve imate. Kada ste novi nastavnik imate nešto manje kurseva, ali kasnije naravno možete da dobijete još, možete i da ih zatražite. To možete da uradite putem maila i Native Camp će vas obavestiti koje kvizove treba da odradite i koje videa i tutoriale treba da odgledate za određeni bedž. To vam daje mogućnost da imate što više kurseva i znači i mogućnost da što više studenta baš vas odabere. Što još možete da uradite? Možete da organizujete svoje vreme tako što ćete raditi svakog dana u isto vreme. Vi naravno ne morate, kao što znate, da radite svakog dana, ali na početku možete da isprobate kada vama to najviše odgovara da radite, da li je to prepodne, uveče ili popodne, a kasnije gledajte da budete dostupni u isto vreme tako da studenti znaju kada baš vas da očekuju. Još jedna stvar koja je jako bitna su poruke nakon časa. Znači, vi u toj poruci treba da napišete vaš neki komentar, da nešto objasnite dodatno studentu, da napišete neke nove reči, da ga pohvalite, da ga ohrabrite. Studenti to jako cene i gledaju i čitaju nakon časa, tako da odvojite neko vreme da to lepo napišete. To nije naravno obavezno da to uradite odmah nakon časa, ali gledajte da te poruke napišete istog dana kada je i čas održan. Još nešto što možete da uradite, a to je da koristite chat box što više. Znači, pogotovo ako je student pravio neke greške i vi treba da ih ispravite na adekvatan način, to sve lepo objasnite i u chat boxu, jer studentima je taj vaš chat dostupan i nakon časa, tako da oni to gledaju i nakon časa, tako da gledajte da to koristite što više kako biste poboljšali kvalitet vašeg časa. Možete da koristite naravno i beleške o studentima, to je onaj memo deo. Tu možete naravno da upišete ako student na primjer ima neki nadimak, da zapamtite kako da ga oslovljavate sljedeći put. Možete da napišete teme koje ste koristili na primjer za free talk, tako da se ne biste ponavljali na sljedećem času ili neke zanimljivosti o tom studentu, pa vi to možete da iskoristite da pomenete na sljedećem času, tako da koristite obavezno i tu opciju.
Nemojte da zaboravite na početku, naravno, da pitate studenta kakav im je bio dan, da pitate tako neke stvari iz dnevnog života, prosto da ih opustite pred početak časa. A možete, naravno, ne zaboravite na kraju časa da date studentu neki komentar, da im se zahvalite što su baš vas odabrali da vi budete njihov nastavnik, da se lepo pozdravite sa njima. To su sve neke sitnice koje će one jako ceniti na vašim časovima. Gledajte da atmosfera na vašem času uvijek bude pozitivna, da ste energični, da ste nasmejani, da se prosto studenti, a i vi da se zajedno osjećate prijatno na vašem času. Šta još možete da uradite? Možete da nabavite neke dodatne stvari jako povoljno. Ja ću snimiti novi video na temu tih rekvizita koje možete jako povoljno da nađete u svim kineskim prodavnicama. Možete da nabavite, na primjer, whiteboard ili blackboard. Možete da koristite, na primjer, ne samo za decu, nego i za odrasle, na primjer, za nove reči ili kada nešto objašnjavate. Možete da nabavite neki props za časove sa decom, možete da napravite sami flashcards ili možete isto da nabavite. Sljedeći video će biti na tu temu. Za kraj bih vam rekla da smislite način da budete inovativni uvek i da budete kreativni i da se istaknete među svim tim nastavnicima i da postanete omiljeni nastavnik, da studenti se ponovo vas izaberu i da se vraćaju na vaše časove. Ja se nadam da sam im ovim kratkim videom pomogla danas. Ako sam nešto propustila ili ako imate neke nedoumice ili dodatna pitanja, slobodno mi pišite i u komentarima i na mail i putem Skype-a. I ako se niste prijavili, još jednom vas pozivam da to uradite putem mog linka i koristite moj mail kao vaš referal. Vidimo se sljedeći put. Ćao!